kubyuma Yes, bakunzi ba Mika TV nitwa Fulgence Mika, nizere ko mumeze neza cyane nkuko mubona ngaha ndi kuri International Airport muri Kironda, ibintu bimeze neza cyane, ingenzi ndetse n'abagenda abaza n'abasohoka igihugu bose ningaha bahurira kugira ngo bashobore kuba bagenda babandanya uko bigiye bitandukanye, haba muhana cyane hanze y'u Burundi. Tuze kuba twakira umuririmbyi akiri muto kandi akomeye cyane, amaze kuba akora amateka adasanzwe mu muziki w'u Burundi. Uyu amaze guhuza bamwe mu bastar mukunda, ndavuga Kiriku, DJ Philbert, Double J, Bad Boy Killer, Mokenzi n'abandi benshi abona yuko bigiye kuba binaryoha cyane, ibigiye kuba bibandanya. Yitwa Young Speed, muto ariko mukuru mu mutwe, kubera yuko ndiboneka yuko aje anafise imigambi myinshi mfatiye ku kiyago twagiranye imbere yuko aza kuba atubwira iby'urugendo rwiwe. Aje imuhira, aje mu mukunda uko mubibona, murabona yuko bamwe mu bantu turi kumwe hano harimo timu y'abasanzwe bakurikirana akazi kiwe, abamukunda ndetse n'abakunda ibyo akora. Bimeze neza, reka tuze kuba tuganira nawe, twumve imigambi mishasha azaniye umuziki w'u Burundi, twumve kandi ni gitumye yongera kugaruka imuhira. Nibyo abaje gutembera, ariko haba harimo n'izindi mpamvu nyinshi zituma azimuhana akagira ko anakora bimwe mu bikorwa bituma umuziki w'u Burundi ugira ishusho nziza hanze y'u Burundi. Nyuma rero kugira ngo uko bimeze neza cyane, mukomeze kuryoherwa musangiza turi n'abagenzi kugira ngo ibyo dukora bishike kure cyane, hahandi kugira ngo tunafashanye kandi muri rwanda kugira ngo ibyo abana b'u Burundi bakora bikomeze gushikira amakungu, bigende neza cyane. Reka tubananirize hariya kuri Akeye. Yes, Yambi, amazi wa protocol ora muito. Bindi rato. Yani mutfakta. Superstar. Wenyine yashoboye gukoranya picha Nota ya colocar museu nossa faz. Picha, Berlim, picha. Teo. Sene wanje baba yikomeje genda gwana munda n'abagize timu yiba mu bafana bamukunda cyane, banakunda ibikorwa byiwe kabisa, yuko urukundo ruba ruhari. Iyo witeguye wariteguye bya kugira abantu nk'aba hafi yarenze bigafasha cyane kugira ngo imirimo ikomeze kugenda inashika kure cyane, kuko iyo unasohoye umuziki uragenda ukarenga imbibi kiye kuri bano bantu baba baragiye baragufasha kugira ngo babisangize inshuti n'abagenzi. Muramwibuka arabaranije abatari bake ibyamamare bikomeye cyane, witwa Kiriku Akibi, Double J, Bad Boy Killer n'abandi bagiye batandukanye kugira ngo bigende neza cyane. Kubutaka Uganda yishimiye kuri kino genda bikemba dawe aboneza yuko yaramaze igihe kitari gito atari mu gihugu,
ariko kandi ni umwe mu baririmbyi navuga neza yuko baza mu gihugu cy'u Burundi bazanye amafaranga mva makungu kugira bashobore guteza imbere igihugu cy'abavyaye. Iyo ngishikageze mu gihugu tubona amakolabo atandukanye minimum baririmbyi bakiri baririmbyi batanu akana amakolabo kugira ashobore kubandanya abashikira anabateza imbere ndetse akoresheje imitahe yiwe yanzu Philip barakora mu kiki namwe ndabaramukije kweli benshi baramuzi yanzu Philip afite indirimbo yibihe kugira itazigera yibagirana indirimbo navuga neza yuko n'umwana kivuka avuka aririmba yanzu Philip baramaze gushaka ku butaka bwa Ndayishimiye Evariste kino cy'indege Amerika ndadaye aho neza yuko yaramaze igihe kitari gito atari mu gihugu ariko kandi ni umwe mu baririmbyi navuga neza yuko baza mu gihugu cy'u Burundi bazanye amafaranga mva makungu kugira bashobore guteza imbere igihugu cy'abavyaye. Iyo ngishikageze mu gihugu tubona amakolabo atandukanye minimum baririmbyi bakiri baririmbyi batanu akana amakolabo kugira ashobore kubandanya abashikira anabateza imbere ndetse akoresheje imitahe yiwe yanzu Philip barakora mu kiki namwe ndabaramukije kweli benshi baramuzi yanzu Philip afite indirimbo yibihe indirimbo itazigera yibagirana indirimbo navuga neza yuko n'umwana kivuka avuka aririmba afite timu y'inyuma yiwe nanje n'umutanigwa tubagiye twamuze tubase fara na barisema n'imisirumaga sheri munire nikube abatose ni muri mwe gusanga wacu kandi muri cyatuma abanje muri papo muzima bisaba kumushapo witendera iyo bambe dusubize inyuma iyo bambe kikaturima iyo bambe ya ndaho ndashima kweli mu Burundi kwa Ndayishimiye turabona amavayi ko igihugu gifite umutekano nayo urugendo rw'inde rwarumetse gute rwara amahoro kweli n'amateka tumaze iminsi igera kuri 3 tutarataha twica gacibwa kugira cendegere ko ndadaye turindiriye umuririmbyi wacu ariko masabara mu nzira iki kibazo cyabaye abarundi batandukanye bagize imitima yagaze bibaza yuko umuririmbyi wabo yagize ikibazo bashaka kutubwira ikibazo cyabaye kugira ngo Spirit nashikire ku mwanya muri make yabivanye n'urugendo kuntu barungana turapanga n'Imana igapanga so pardon kuri mwese muri mutwiteze uwo munsi twapanze ko twoshika ariko ntidushike uwo munsi kandi Spirit n'abaririmbyi beza bakoze indirimbo gushika umwanya zikivuzwa no mu bare hirya n'ino ndetse uri baririmbyi bahuje abaririmbyi benshi kandi nzi neza uba wabarishe barishwe amafaranga abaririmbyi kuri 5-6 mu ndirimbo imwe n'ibindi umaze kugira hanze umaze kuvanga utwenye bamwe original bamwe remix umaze kugira hanze wabonye indirimbo yawe bayakire gute wabonye bakwakire gute n'umuririmbyi abantu bari bafitiye igishika niyo project akora nk'uko ndabivuze urugendo abari runini rwo kuza nko ngaha tugakora igikorwa nka kijya tugasubira hariya nabo babona ati ko ibyo turimo aramateka kandi natwe tuba turagira represent igihugu cy'iwacu gukora umuziki uvuye hanze uvuye gutigitira amafaranga yawe n'ubutwara amakamyo nibo wozi bibo batangukorera cyane ukora mu buzu bwasugumwe n'ibisaza n'akazi kakiriza amahemva makungu n'ibisanzwe ariko gifata amafaranga yawe wakokeye kumvura yo kubineje byatari kaza mu Burundi kwevesha umuziki wizera inyungu mbega n'iki kintu gituma wumva kubiteza bw'umushiringo uvuye mu muzika wawe mu gihe kuba atanyungu ubona cyangwa uyibona mu gihe inyinshi tuza kwikura mu nyinshi muza kutwishyura muri makeya no ku muntu nyene aba yafashe umwanya kwitegereza iyo twavuye naho turi yabona inyungu muri ivyo yego amafaranga muri office aburi iki gihe tutawukora amakolabo international mu gihe tuza ko muri za burayi ni kuguma nyene model yi support nyo mwaduhaye today mutwakira nkaho natwe turi muhira ko natwe tuba twatashe mu gihugu cy'iwacu yego yansitaje gukora iki afise ama project menshi nzanye atari nivyo nari nkumbuye n'u Burundi urabona na team nini so ni ngomba nanjye ngaruke yego tubonana shoes tu kolabo zitanu yani Spirit Dramati yes or no of course yani Spirit feel right why not
Young Smith Kiriku. Of course. Young Smith Iloji. Hey, why not? Kabisa Young. Kanya Young Smith marige kingana gute mbega azanye n'umuzika anacana cyane mu gihe tuzi yuje ata bintu bisanzwe yabikuzanye uje ko mu projects kiretse ama collabos ugiye gukora atandukanye nike kindi gitandukanye n'ama collabos turagikuzanya hano iwacu mu gihugu. Igihe umuntu afise gazi gitoca kandi si kinini cyane abivanye n'ama project menshi tuzoba turimo ariko kwivyo bindi navyo warumbagije ama project ari hanze y'umuziki hariho bya investment ama business ngo kubera urazi n'umuziki utwara amafaranga so ni ngombwa natwe turonderera ahandi ha kabisa. Umaze gukora indirimbo n'abaririmbyi benshi b'abarundi ariko kandi nawe uraza gukora indirimbo ziba ariko hoba haba izihe nta miryango Young Smith mutwara umwanya muremure kugira ngo akora indirimbo kubera ko tuzibona kenshi yuje nga so cyane ni kubera nyine natwe tuba dukorera akazi hanze y'igihugu ariko urabona ko tugerageza uko dushoboye kose kuza muhira akaba ariho dukorera bimwe mu byo dukora. Kuri iyi nshuro tuza kubona indirimbo zingahe Young Smith ari wenyene ata collabo zirimo? Sinakubwira ngo ni zingahe ariko ni nyinshi. Umwaka ugeze kure, amezi ni menshi, twitege ko bingana gute muri uno mwaka? Ni byinshi cyane. Uvuze ni byinshi, uvuze igitigiri kingana gute? Bandi niwe yaratanze urutonde. Ibyo rutonde rwose yavuze hazotangura iyande ni bande mumaze kuvugana? Oya ngo nabivuze ari gihe dupanga, Imana igapanga. So sinabwira ati ngo ninde nani. Young Smith twabonye Jonela uwo bahinyanyuze mu producteur wa video cyangwa bahinyanyura amasanamu mu Kirundi cyiza amasanamu mu Burundi no mu Rwanda kuko amaze kwamamara East Africa ndebeze neza ko Murundi wacu Jonela ari wa mbere mu guhinyanyura ama video n'ikimenye yamenye amaze gukora video zakunzwe benshi bakunze harimo ibihangange mu muziki wa East Africa nka Bruce Melody harimo Kiriku Akiri cyo kimwe harimo n'abigeme b'abamoni wa Furaha ariko harimo na The Ben uyu munsi ribangirana twarangona ariko ari inyuma ariko ariruka inyuma ya Young Smith yijone asiguye iki mu gihe tuzi ko ari mu bahinyanyuzi bazimvye kandi bagoye no kuronka asiguye iki muri team ya Young Smith? General muri team yanje afise ikibanza kinini kubera n'umuntu yamari hafi yanje mwabonye ko yafise muri uyu munsi kunyakira muri Makeni brother akongera akaba na business partner turakora sigara akibura ko bishoboka rero tugiye kubona full quality nta wundi kwere no kwimbura ibyo ashaka kwa n'umusane wanje zo muri quality nta kiranje ni mongala nawe urabi amotiburaya bose amotiburaya mu cyangwa tukinge yes kabisa Young Smith hano nabonye mengo hari abantu kwazananye bavuze bateka tuze kumuha gift agishika itunzi nikirimo ariko kumbereka bubire turabi kirimo kumbure tunamenye n'impamvu bashoboye kuba bavuga bateka tumutegure kano kaganuke ariko nabo tugiribaho surprise ni bitangwa rero Smith biriburawa ibintu by'indege ibintu by'imistress byo mu ndege by'amawayi n'ibindi biza kuba donc afise amafoto menshi akunda cyangwa afise video nyinshi akunda ibitangaza birabo ariko usanga tugwana foto ya madame wawe navyo ariko bifuza ko mugora amaso umwegereye amugara amaso kugira ushobora kubona agafoto akunda cyangwa atari yiteze amatari surprise cyakuruhande uvugira amatari wa surprise kora n'umutarane gwawangu fast fashion wese umwanya kubyuma wewe mbona garawe amindi rimwe photograph rimwe kabiri gatatu ni byinshi kweli byinshi wari umunsi mukuru wa feri wanje so yeah kabisa bakubone big balance
uyu yafashe apana Speed gusa cyenda muzi afashe barinza ba Alvin Smith nigeze kugenda ahantu kuvuga Alvin kera bari kumwe sisa ko yaguye mu muziki w'u Burundi kuva kera niba uyu munsi azananze ndakavuga ati mu bwanje kananga kumusha mu bitaye cyane dukorane nibisigura yuko ari mushasha mu mwuga ahubwo yamyeho kandi yanafashe rwose batubwiye yuko ifoto isura byinshi ndetse wari umunsi mukuru wabo niba uwo wibuka icyo gihe Young Speed yambara iyi suit cyangwa iyi koti bivuge neza waraho bikwibutsa iki kuri Young Speed nk'umuririmbyi w'umurundi apo iyi foto isura byinshi kuri makeya urabona ko yari yambaye cyubahiro musanzwe cyubahiro gasuri cyambaye neza ibi bisigura yuko yarashigikiye abibiraza wiwe umuvandimwe wiwe wose nk'umupatineri wiwe mu byinshi kuvaho twavuwe n'urwego gushitse mu ngo wigeze wumva ugize agashapu aho umukuru wawe mbere n'umukuru wawe ibyo birashika urumva rero biragomba n'umunoza batwayemo twateye ko byashimwe gatatu mu batwayemo arabasaza ngene gatubika muta wawe n'umuvandimwe wawe gasanga bakiri kiri cyane gatyaho nawe uri kwiha chance nkeya y'Imana gatatu nawe ufasha mugenzi wawe mu cyo mu mugenzi wawe kwinda wawe rero bayitana n'ibintu n'ari cyane gusa rero nibaza benshi ngera bazajya ariko video idirizi benshi je twazira chokoli yeka kuri sakuramenye deo kaba wishika wari ndarundi kuri no curo ko muje ndazi ko muje mwipanze rero hari gahunda yo gusura gufasha bamwe baririmbyi basanzwe bakora neza hano iwacu mu Burundi twese Young Speed ari umufuka rero kuko mama twabikoze murabye igikorwa yakoranye na abandi bose kuri ngo gukora nta kugenzera wenyine urumva collaboration n'abakanyeze gufatanya n'agacukuga yo gukorana kandi rero mu nzego zose nzogerageza kubaha support ko bishobotse kose hano bagenzi bacu bavuze bati nawe nk'umuntu ahora ashyigikira iterambere ry'umuziki w'u Burundi rero bamugeneye akantu kumbure nako baraza kukazana bakakwereke kumbure nawe ushobora kubagira nk'uyundi urabona yuko ibintu byagenze neza ku rundi ruhande n'abanyuga mu maso koresha umwanya ibi bintu kabisa biraryoshe kabisa bagwaye igicapo cy'ubutaka bw'u Burundi kuri Burundi buvuze iki nk'imvukira yabwo Urundi n'amaraso yanjye gutembera muri twebwe urumva twifuriza imbere igihugu cacu abakirimo urumva kandi ko bati yuko tuzokwama tugiyagiza mu makungu hose turi ngaha cyangwa turi hanze aguhaye impano nk'iyi ukabona ni representing u Burundi ukibona naye majambo tutamubwira uwayiteguye ahubwo bashimiye umva nawe yiyumviye uwo nje ndimo urumva arazi yuko nanjye nkunda Burundi ari jewe ndamushimiye kandi yiyumviye ikintu cyiza cyane kweri kiri representa jewe uwo ndi umutima wanje nk'iyo ugiye hanze ukamara y'ibihe nibihe bintu bibiri uhora ukumbura mu Burundi cyane nkumbura abavandimwe nkakumbura bifungura mu bisanzwe nkumbura yuko n'abandi nga muri mu gihugu cyane ntari nga mu gihugu birumvikana reka tubashimire kumbe tubahe n'ikaze mwisange ni muhira kumbure muzogenda muna updating ku bigiye bitandukanye nyuma y'ibikorwa bigiye kuza birakoreka kumbure n'imiziki myinshi myiza twiteze musange ikaze